Banyakwatwan Enoch Antegera, Godwin Turiakayo, Charles Mande na Joventa Tusasibwe bwa nyuma yo kushoma nkuraba bakashashuzibwa miliyoni 4 cweka. Niwo kintu cyo ndikubuza sete za PDM mukazi nanga mukaziho basheje ihiga aha ngene uko murabe mwazi heri ihiga umukazi akaze kubira akazijya wenka muzazibuzo. Omujekero wa President Retired Major Godfrey Katamba yahamya ngo sente zashashirwe kandi nzija kuhebwa abantu abazihireho. Ninyo cyapasa nwa group yabo hati yeja yagwa mu mezi twamuhandikire endanga muntu yeye yaruhama ko yarujiremu yijaja ngo batumwe kunandende sete tihojo wanyambise ndanga muntu nkakwate sete chamani muhedi yija yakishomesa yajangu muyambise ndanga muntu yawe obo yayahandikigwe kandi ari mu group yawe oje chakwatire hese abati batwirwa mu koti konkate barije garuka bukiko bwa Sakwezi. Oriyo musije yatugamba yatuyamba atiya imwe muhe sento muntu atine file zeja zamuzenzu wa mbeno nogo jine no jine just obujise kutari wasako amuna kichuka mbeno ine file ya ana Katamba na Jang PDM genderiro kurwanisa bworo maka kandi kabebembezi bine kurwanisa byone birikwenda kugiremesa.